Malo ćemo te izlečiti. Što si se presvukla? Zato što je ovo nova uniforma za medicinske sestre. Od kad si ti medicinska sestra? Za tebe mogu da budem šta god. Medicinska sestra, učiteljica. Ne, Mary Johnson je dovoljna. Jel možeš da požuriš? Neće mi se sama glava izlečiti. Jel ti nešto upalo u oko? Jesi li gladna? Ako jesi, idi jedi, uradit ću ovo sam.